Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, hey. Namitakhela hikokwana Chauke, leyi nga ta hi kha hi linka na Gagash kuntoka ni manjene. And then from there ta tlhelela hi xa makhombo na yena still hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele na Gagash. Yeah, and then amakumu vhele yeah, hi ta hi kha hi hetelela Mimapale the boss ha yona mhaka leyiwa. Yo, so tona zwi mi nga swi vona already hi ri ku updateni previously a hi siwe kusuka kokwana Chauke na Gagash hi endleni yin'wana ti-videos laha hi nga zama ku va hi endla yi va fair hikuva va kha va hlamulana ku nga dominate munhu mi nga mi yi vonini wona mhaka leyiwa. However, mi no hlamala vhele ka siku ni of course ra ti 25 ta May laha kokwana of Chauke of course yi nga fika yi nghena ka live laki enough na mhani hlangani na yona ko ku context ya mhaka leyi hi tisaka laha ni yi kume na yi ri xikarhi so video clip vhele ta hi kha hi vekela from Xitsonga Music ka Facebook hi vona nga fika post a hi twini ku yi fike yi ku yini kokwana Chauke manjeni laha swi herile and a swi n'wi tsaki n'wina mi nga nghena la vulavula ku tatwa ku ni ta vulavula hi yena mina na masipala a ka ha ri na nyimpi swi herile and a swi n'wi tsakisa leswi a swi endleka swi herile hi vulavurini it's fine na n'wi rhandza masipala na yena wa ni tsakela the way a hi ri xiswona swi the way ene a swo nandzika ku tshama we as a gasi swi tsakisa yini why loko mi vona nyimpi ri hi ndlela liyani mi nga tshinyi un'wana loyi a nga ku vulavuleni. The main reason for that ku beef ya number ku ha lexi hi nga ta chava ku xi vula kwalani kokwana Chauke beef ya number hence hi hlanganyeta beef ya number beef i gaza i beef okay hi ze hi kota ku tshinyana hina hi kota ku swi lunghisa hi ri two swi right a ku lwi munhu a ka ha ri ku lwini la ka gaza mi kota ngopfu ku hleka yeah mi tlhela ma ku va mani a va tlharihangi va ku ri n'wina va hlohloteli mi hlanganyetela ku hlanganyeta beef a hlanganyeta mara a yi sungulangi hi hina swi kahle swi va swi vheta hi va hi notela ku beef yi va yi nga sungulangi hi hina n'wina la to be for example hi n'wina mi nga fika mi geka Gagash hikuva kha holova na Khulubi so hi nga ti hi ta blame wena ho hlanganyeta beef a hi kaneti but beef yi va yi sungule hi yi va yi sungule hi n'wina hi xin'wina even then hina hi hlanganyeta the same way na loko hi ti vona beef ta Benny Mayanga na Mr Poster hi vo va nga hi sungula yena a ho hlanganyeta so hi nge blame you for that yeah nyetela munhu andla ingaku mi hlanganyetela hi vulavula loko heta vulavula mitseni jika mi ya ku a hi tlharihangi hinkwenu ku vula n'wini yeah a ni ku holoveni na masipala hi vulavurini is fine swi tshamisekile okay na n'wina mi ni rhandzaku hi timbilu ta n'wina hinkwato ni rhandzeni ni munhu loyi na n'we mi nga nyika ti-advice na yena masipala va n'wi nyike ti-advice lava n'wi rhandzaku so ku holova a swi nghenisi nchumu a swi tshama ku va na salary ya swona salary ya kona ku va ku hi poyilana swi helela kwalani mi hlekelela n'we mi nga ku tsakeni ku holova ka van'wani vanhu. Hayi swi twele kokwana Chauke tani swi kombisa ku swona yi tlima ku yi vulavuleni na Gagash koho ku vhele ka sayiti ra Gagash ha siza hi kota ku va hi swi prova hi ka page ra yena vhele a nge za posta nchumu so hi ta hi kha hi yima hi vona ku mi ta va kha update da ku yini ha ri ka this section vona postini Gagash laha fa tsala Khulubi a ni ku zonde my brother me a ni ku hakela mali hi nga lwi boti wa mina wo ti rhandza obvious swi ku ri beef because wa swona ku Khulubi picture la nga vekeriwa a rhose ku rhosa laha va tlhela va ku wa ti rhandza so it's a beef as you can see kwalano and the guys ha ri ka mhaka leyiwa ku na post yin'wana ina yi nga fika yi posta kokwana Chauke yi nga fika yi hlamarisanyana laha yini na ku mi komba swin'wana a hi yo rivala ku yi update loko ku na post yi nga fika yi posta ne loko va ha ri ku lweni ka tinyimpi tetiya hopefully a yi deletiwa ni to ku ri munhu wo delete ya as you can see yi fika yi kombisa ku my best friend proper things as you can see leswi nga fika hi kombisa swo kwala so swi ni hlamarisinyana ku what exactly is happening a va ha ri ku lweni la leswi nga fika hi kombisa swona during that period so a ridzi maybe ti-mind games hi ta hi kha hi voni hi swona ya hi ta hi kha hi voni swo ta fambisa ku yini ya hi leswo
Emundeni khe ndi ya ka xa makhombo post ya kona yi nyamalarini vhele ka sungutlha of course ra ti 25 ta May mini no hlamala inani xa makhombo of Africa a posta this post ya la nga fa tsala ku no miyela a ni kongomi ni vhe ni teka phiki liya ya munhu wa ye ya xirho na misisi ya nhova ni ndla pp so ku obvious ku la kha refer to ngami ya Gagashi ku vhele ngami ya Gagashi yena ku nga fika ku lika picture liya vhele leyi a yi describe-aku xa makhombo kwalano as you can see kwalano bari ngopfu xilo lexi ku zenyazenya I ri wanuna leswi xa makhombo of course a ka fika kombisa swona kwalano mani vheta ni swi vona ku a yi sika kusuka ku tshama ku ri busy blind exigazini ku hava peace ne then of course it post another post la nga fatsela ku you don't have to reduce other people to make yourself feel or look good leswi of course a nga fika kombisa swona xa makhombo kwalano ni ku mina yi tshama yi ri yo delete mara timenemene tshama yi ri kona la to tinyimpi and ti va ti nga sungulangi hi hina ku fana na kwala iyo hi sungula ivi hi menemena even then of course khe hi tlhela ka nyimpi leya ya Gagashi na Cool B ku ve na update yin'wana yi nga ni hlekisa a hi nge zi hi kota ku update apologies for that updates a hi selenge na ndzhaku but ta khe hi zama vhele ku catch up mi swi twa ka Master T so nyimpi leya vhele yi kha yi continue by the way xavisa mbangi mapele you can support him mi swi lavaka so ku na post yin'wana vhele a nga fika a yi tsala la hi ni hlekisini post leyi se va ha ri ku lweni fika hi vona mapele a nga munghana wa Cool B a ku n'wina mi nga kusuhi na masipala n'wi byeleni a tihlanganyisa na mina a pfula job card hi n'wi londzela mali ya yena ka Cool B ni ku hayi mapele boss mpela ni tarini post leyi ni ku a swi tirhi hi vunghana dimeni loko se ku tirhiwa ntirho hi mina ntsena ni nga endlaka a hi humesa lowa jaha hi nga yi kuma within 24 hours because already yi koho mali yi kona okay mapele na wena mara mapele na yena vumenemene so i ri mali yi kona mapele na Cool B i tichomi va tivelana so mali yi kona Gagashi mali yi kona i job swa vuchomi a swi tirhi papa a tsala tinumber phone as you can see kwala so mapele vhele hayi munhu u endla swi huwa mi nga mi swi vonini na eka yin'wana ti-clips wun'wana bohi wena ri teka movha hayi a xi endli swi swo huwa dimene na xi tshemba ku swi nga famba kahle hopefully swi ngo joka but a ni na swi tshemba mapela a ta yi humesa so hi leswo guys loko ku ri amukeni subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe